Naperkat na marba, mentala dan election diang ang naperkatnya mantap halo. Ngate da ang kunak menuro ha upra de. Hampa te kata kapisa, kismi, kabandita dore kajad bendri ulajang. Di ngakwa ek jing sup jing san kajad bendri ulajang. Hadu la syai la sisiru. Di pipisa batang kismi in mentoy itu. Syukwa. Ang bandita dore kajad bendri ulajang. Ate ngampwa re. Nandala. Mani lajang. O aking naaro ng magkunta nga madang sabi ka upra. Lek ko mga king, naning kong ang perbedang yakren kong tumo noong bangang tabi sa kabong. Kaya, na ay pisa ng tuyang nalalik tip siya na nalalik pakre murid ka pisa. Ladi perkhe pa de, at pa upra. Ni bela bandalek kong taru. Nukote, namarba. Lek pa kaway, lek ban ka pisa jeng kiway. Nukop ang ish ngam sukop re. Tuka pisa kikijit na upad ba ang de kihaban ayu pad ba hiyo ang de abang de ang madadi portet pa de at de ka upra. Masih sedang dialog election UR10. Sibit saban kudru UR10. Ngatrai kini kiwai ki parti, dat kini kiwai kandidat kila si rumah Arden baik bro si kenai mentah for election. Arden ubas ni kiang keto kana gini ginong trai jeng gini kiwai ki parti. Hadukan siya kipenpur budi ubri ubas ni ba. Kandai tanggata Kim Hon menantang basniu, kiang sudah ubas ni ubriu. Nah, mau ngatip yang dia ngamdeu babhapriu. Ngatip dan kamban batayanga. Nah kata-kata ngaklem jit banlek akplem banlek long aktor. Ngajit ban sekripat ba. Ngin nam kriya na ka parti BP saptek ndalayo resol. Ngin kini kesan papura ya parti BP nado MP election, MDC election, hadu MLA election arjar pupra. Pimla bani alam bakla. Na kani kada ngang suong ipi kipat ba par khat yu ki kon gubri trap nei wat sa ilam bakla ki suri kop sne lang brot pleng dei kini mo ani ki ak angel ani ki ak sida ani ki ak holy spirit kasing pu sudah